Pathian ni tuk chi bai ule vo inun kong ruai tua tan pathian thu kharawa omro u ti thu hi kan zir ho do na he thu hi lalpanin kanin pol na tan kan lo mangle theu do nia Galatia ramami ten he na tirko pol le khathon bunga chang som paruk thu hi lo ngai tha ila chuti chuan hei hi ka ti ani kharawa omro u ti chuan ti sachak na chu in zom don lo nia lalpana thu mal som ro se amen Bible trong kam te hi ani na anga fia ngal a om thina ani na anga fia ngal lo te po a om bok thina chung te chu a soitu soina mun le a soina din mun le a soitu soi chan te riat fia angai thina chutiang anga khe fia tur chuanin hril fia na dik kan pek chu atul thina ni kan tran mun so nge nan Bible hi man turani lova Bible in a soi zo phor chua hi Bible hril fia na ina atum po ani a Bible thui na soi tum dik tak soi tir hi hril fia na interpretation kan ti po ina atin zon ber chu ani thina ni helai thua kharawa omro uti po hi hril atul ta veu renga tam tak chuanin om thlaro ro u min tilawa kharawa omro u min tiani ti te po an lo sei thina helaya kharawa omro u ti po hi kharau chuan mi hring anga ti sa ani lo wangin ti sa nei tak sa nei motor si ta kan thuang te thuthleng se ya kan thuang te a in nga na vaman angkha ani theilowa taksa pangti nei lo na na chu va in nga nan man thiam harta em maya chuwang chuan helai thu hi om jadik tak po hi riat thiam a harfu mayani chuwang tak chuan hele khathon jek tu polan Galatia ramami te ne na athu sei om jia hi zir tham atlinga toite in kantar langang kharawa omro u ti a om ti lai tak hi a original text le Greek lexicon lama chuan peripateite ti amanga peripateite ti chu sap hovin walk ti inan letlinga walk ti chu go ti nen athum hunde orenga walk han ti he chuan kekal akok deuh thina chumi om jia chu kal emo kekal ti nang te po in a khil fia theya ang yelang an ang chuan amai ro chu a om jia nia lang ta zo ka chu kharawa omro u ti kharawa kal ro u ti kha ani theilowa wangin kharawa om ti a in kharawa kal ti kha a om zok ma ta a mi kharawa kal chu anung ti na ni a nung lo chu an kal theilowani chuwang chuan kharawa om ti om jia chu kharawa kal ti kha a fia tok lawa kan thiat po in kharawa nung ti po in a fia le zual ome ti chuan pola thu cha om jia chu alo lang fia le zual ta dewa ring tu kharau hruaya om te chu kharawin Krista zara an nunga kharau hruai an ni to wangin ti sachak na zom tur po in chan sa om to mang lawani engwangin nge kharawa om thin kharawa nung thin kharawa kal thin kharau hruaya om thin Bible mi te rengin an nun hum him na le an ei chak zong ei aya ril tam le tor le nun na hlo thi po an thlan zok ngam kan ti chuan kharau hruayan om to wangin ti sachak na le ti sathila hlok na le ham that na kan ti reng kha pathian thu kalani chuan chan khre lo na willingness sa phawin an ti in huam na khang kha alo om to thin ani ti chuan pola thu cha om jia chu alo fia zual ta deuh hleka ring tu in zute drugs te sex te hlok na diklo te ti saril ru kan ti tele sualin khovel lam on tura a be na lam a in kharau hoi na lam chu an beng khon ta zoka ti chuan attention chulama chuan an pek tlat to awangin an kepen hoi zong hruai sualemo ani lo lama hruai pen alo har em to a ti sachak na kha zom turin chan salo tlem ta thina
attention an pek na lam a herdang lam to wangin tharawin setana o bengcheng takkara a ozoi zok lalpa o tepo an thinlungin alo dong song thiamin alo hret hiama damdia i mai hriat tur pathian o te hi bible share le fian riala tong taya pathian polin an lo hret a fo thi na chu chun an nun ati chak tul thina kharawa kha na kong tepo alo nai ta thina ni chu tiang ring tu chu akepen adik zaya ti sachak na chu in zom don lo nia ti hi adik zia alo lang fia ta thina ni tharau thiang lim du na le khak le na kan nei lo chuan ti sa thil nen cho bol ol thina thilung hi abol lo du khop mai hei hi a practical ma atak boka a hlok thak boka a in chir om lo thina ni kharawa oma kharawa nung tur hian a hruai thei tura in pumpek du na te in pumpek phal na te a thu oi tura in hlan na le in pek na tak he kan mamo thina ni kan nun hian lalpa a thak lela rin na amma a in nga kan zir angai thina ni science le rin na hian in an na dewania science chu ati ani ti ang chi hian ring tu nun po hi pathian thu te hi ngai thla ka awacha avadik avan ropui ti atop lova ataka nun pui ati zel exona hian allu angai thin ani kan nona tharau in do na hi hriat chian angaya ma ni in phata krista minga khreom in huam angaya kan tharau nun hi dim doi apoimo ani pathian thu ngai ven apoimo a pathian thu ngai ven pe angaya kan ti sa du na lam aya ama du na lama in hroitir kan in huama kan in phalangaya chu tiang nun nge chu kharawa kharawa nung kharawa kal kan ti chu alo ni ta thina ra po chu tiang chuan a chhuah thin ani chu wangin hetukina kan devotion hingen na kan don ani a kharawa kan ti hi thil da kan ilova pathian tharau khoi thei tura mani in pumpek phal na atangin bolen tan thina tharawin min lu a tharawin kan nunga tharawin min hruaya tharawin kan kala ti chuan ti sachak na chu kan kal san zela kan nung lama kan kal liam san thina kan malo omma sela pathian lam thil te zelin kan ngai to na alu awangin ring tu nun chu tiang chuan athang dik thina ni lalpa na thu kan zatan mal som ro se amen itong tayang u lalpa kan pathian chungnung bermin mangai tu pathian ni damte in min hruai thenga i khongai na tharamin chantir le awangin kan lo me lalpa vena hian tharawa omro u ti thupui mangin devotion minute ko chunga tan kan lo mang ho le ta ani kan thutsa hilalpa ring tu zong tan apoimo a tunlaya abik takin irong bol tu te tan phei chuan lalpa avan poimo khongai takin he thutsa mang hian nangin thlarawi min pol zila tharau thiang ni min zirtir tu min hruai tu lo ni se kan zawai hian kan vo in hun te po ikut pha ro puya atharin kanin koltira ita kan ni nangman min hruayang che min chandam tu kan lalpa isu mingen kan dile amen lalpan malsom theu chewro se nilen nuam le vek ule